Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kaseng Khon New Trap National Awakening Movement haga sauterik unailur arajar arpusan kala keno bagadon ke jingjir si bamsap ke bakot dagi pau lak haga shibnai haga Secretariat Administration Nazareth Shillong kaba peni balasiu tulap kum ke bainong sengi syaginong tray casual bomdon kerteng. Haga jing ekran bat kilat pasai kubor Working President jongga Khon New Trap National Awakening Movement Uba Thomas Pasa. Ulaya tu ba kat kum ke jubab right to information ke seng kelayok pediang haga arpusan tarik unailar arajar arpusan naga Secretariat Administration Nazareth Shillong la persyang ban buri ya ki jingkeli ki balapan jingtip. Ula ongru ba ke seng kan sapenbiang lut nadong syadong ya ki jingyo jingtip lengba ke RTI ban IT Show Chief Secretary ba undub bishar benia halor ki jinglap jong ke seng. In bang ilapa dapat file RTI hang tiap po SAD department kepada gue di ketua rekam juga sekretariat. But mila file RTI itu haki arti kan. Ya kebang mila persyang dan keli kerja keli. Andai habarong arti kan mila kini gue. Ba lembah kajin persyang dan buri. Ya dibentak di bang mila part kum ke RTI ke pau bakadan kajin pun lembah kelak ya kapisah dengan ba hang tiap po SAD Nazareth. Ban kam peniak yang benar. Pihak ko SAD Nazareth kira di spang kita kimenung wages bukan. Kita terai. Pakai kam joki di deploy ki satu office joki minister office joki MLA joki head kian ter apa additional secretariat atau main secretariat bat ki boleh cakap. Bat habang ipan yang kerteng joki ni kinok terai. Haksin barang kau nakalian ke SAD ki ong ngikeli mengi ong ba ai ya kerteng jong ki bri ki baterai kong ki daily wages kajubat bangiwa yang ni datang ki bri ki baterai daily wages kabalong kurang kenapa kong coba pada haba ngikeli dia au kino ki bri baterai ki berapa kapirul dan kiba ke SAD ke situlah dah bisa jumpa iba hata kador belas ni ke minum wages jauh sama jelas semua pakai kertas kita hadin kataru nakalian juga department kita melakukan ai kini kertas bag nakalian bajomi nilai penuh mengamat bagi IPA bag nilai penpau bahkan ni gede ke atem kabor bak banburi bag kaji sisai dari banyak kini ada skill yang ketulap malu lah kartu ke minimum wages badai kapisah kawan atau finance department tiga bat kerja kali kami bentar ke finance department ke IP keep up pulak sebenarnya mansir tulak apa SAD department dan yano siu untuk kerja yano tidak siu tak bisa ke SAD department kau mengimpan kerja dekani korkom pendidikan isutu saya kira bakadan kacing pedekam bakala ya bisa coba pak nak lihat macam ini bantu mama no bentin yo de ibu anu ibarat no department ya katakan pisah kebakila yo dalam finance department pensir tulap yang tak daily wages talik siapa jong lu mana ban ketanya kata-kata nakalian macam ini nilai kendo ban nilai compile pun ya kijinglap kijisian jomi belum detail belum pelihat ban yang sapa yang ini siapa chief secretary boleh kabar tentang nilai belum ba ya ka regular casual worker scheme 1996 kani ke department kapten kan ini judan mabur ba ngat penrap lu ba om dei kan ni kiba pul ba kitna trekam jo sarkari kipin khen ye kan notification jo sarkari kim judan kita ki jing pun kup kerdan kum ki RC tu ye ki casual worker but habis wa ki RC
nang ni ko ICT department ya kita ki RCW ke jumpa ko yo yong ba ki brio ki ba mila ai ka status RCW kire kini ki ndo komun ki wa la join trai how arja khala ki bla oi shaka tunjo sunam siku sunam ke trai how arja akula par how arja akusan kila confer ya ki ka RCW status ada kecil lengo ka joni bakini ki ndre komun ide ki nomtre ki bawan lembah kajin tho ya ki examination lembah kajin mi ki mereles mat ki dei ki bre ki yo ya ka fix kat kum ko ji yo jinte ko jom kini ki ndre komun ki la yo RCW ki dei ki yo ya ka tulak fix ki henda yang lek sa RCW ka ndai spak na ko apara ba ko ong ba ki casual worker kimut utau beliau ubot tray hana daily wages bakun makan mentai aba khamsu kelas su ba ki RCW beliau abang iwa jentir yo ya kating sir ko ba khamduna wat ya ki non RCW beliau haba mau unta kamu ba haba ki beliau kiyo yang akan sekali RCW kandang kajin kiyo kajin yo jing sir tulak betuki kintan ki benefits ki bagi di banyo ada ko bakalo mentah pada kalau udah pernah buat apa ki keli dengan department balik kalau punya ajuba ki bagi yo ki ong ba impat dan fund tidak jingkeli kami haba pempat dan fund kumno ki kentiu RCW balik ya kini ki pentana dengan jongi ni aku baik lah, bagi dan tu ki supplementary RTI bagi efek. Kenapa bagi ti tenrai, manwat tenrai, manlap yang kecil sisa, ya kecil le monopoli, jomu le jomu. Lalu dia employment, lalu dia kecil sel itu lah. Kenapa? Kumbagi lah, sini dah senjam yang saya, bah impersian man pengkut. Ya kan uno ko jing trikam bakala hagi department prepare ki badan ha ti apa sarkar jumi bagi sekarang nak liu nang ti po sekretariat de kani dari kentak ba nak le jumi wa ba min one ki 19 club but kaji tumur badai bagi pai ba sunung sa tintit ke ki pai ba sunung sa tintit e ki kontrikam jong da sarkar but la kadan ke sokya ki no mikmat itu ni rukin sim yakini ki bangsa di badan department pengkawin kimat makin ya tay ter pada hakim global hak session baruan hampir po assembly di jomi pada umba kolongi kira tere nado bastang ya kat department nado nak tahu ya sekretari mereka jadi menang apa kamdan dak kerteng la jogi hak department jadi mau kamane ipelo apa kita kisi to pelo ada cuma tario dan kilo hai paman kisir tu tulang ibahi macam ikan wan teri nonton ikan teri tu mana nanti mereka nama ke sistem mereka hakar menteri penyiapkan untuk sorka lada ke sorka ke situ dia nunggu dari benar tertentu baru pasal orang orang ini ya ketulang tu kini kesilu banget kesilu kamu ketika dia dari option mereka yang disu orang disu sirku dengan cash. Ini berapa pada apa mingguan ya kerteng. Jom kita diberi kita mengihi situ nak. Ini kan dibayar. Bak terus kaya doy. Bak badan lagi bangsa dan kita nak sinai. Hakika dibayar. Bagi kini lembaga siti. Ini tempat ya icu sekali. Bak musim kiai ini kita kalau bak ingin pengikut yang ada bangsa Hongkong di mana kita tidak suka dan Pimla penting sudah try by migration. Okay, kata kamu tidak mau mengira. Kalau Ministry of Home Affairs lembaga citi, lembaga apa, citi sekali jumpa setelah pemilihan. Bangsa ketiga itu lain kita percaya. Bah, unu real balak dan yo
yang kata should drive benefits still but connectivity kamu but only in the state of origin. Tak ya kan, yo teknik iba lebih besar, iso tui bagi ada tu kandang berjudul nom ini, kandang berjudul nom, iso kiai kandang berjudul nom. Kita ni bagi bersihnya kayak bagi kuat bersihnya, kayak bagi kan mangi dari bersih pada. Bahawa cium sikit tu hab, tapi lembah di situ, di kau kita kawan sokar berdeng lagi. Batang kita ambil ngapong, ya sokar baju ngapong sedap yang ni, dan sedap lagi. Kebangi yang sedap yang direction, jaga benda skill semua. Bahawa lagi sedap kita try menjadi kita biar lagi. Ya bahara boleh kalau orang hak asing atau asing kita siapa yang boleh hak dokter itu bahkan kacing bangsa kayak misalnya kita ban kacing tungkam tangan itu kiba bisa hujan kiba ye kiba sen orang perjuangan kata dari persiap yang terlalu berikan untuk kita suka